Učimo se turščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. Hazırlamak. Pripraviti. Pişirmek. Kuhati. Kesmek. Rezati. Doğramak. Sekljati. Dilimlemek. Narezati. Soymak. Olupiti. Yıkamak. Oprati. Durulamak. Splakniti. Kurutmak. Posušiti. Haşlamak. Zavreti. Kızartmak. Cvreti. Fırında pişirmek. Peči. Izgara yapmak. Peči na žaru. Buharda pişirmek. Kuhati na pari. Karıştırmak. Mešati. Karıştırmak. Zmešati. Dökmek. Naliti. Eklemek. Dodati. Isıtmak. Sigreti. Soğutmak. Ohladiti. Servis etmek. Postreči. Tatmak. Poskusiti. Baharatlamak. Začiniti. Süzmek. Odcediti. Örtmek. Pokriti. Dilimlemek. Karıştırmak. Karıştırmak. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.